Kwethia, kusiaithia, kuvanda, kuketha. Vaita wa muthanga, nini mambailu, kilungu ne oemi wiki tumi. Watindata mwithikisia ninaokedia na udhocha thina wakilungicha uemi wiki tumi uthani wa omundi va mitamboni za Adhiani FM. Tagedia niwezekana masasu mavika tulika wemini tukambia kuema mwithikisia tukatwaisa uemi wiki tumi wemi ula utona ututedia mwithikisia kilungu chumba ni wanakwenda kwaku ninye Jarvis Kimoyo wanzio kana omundi nindambukiye na thiko ya kaundi na masako vala ndikomanie na mwithikisia utwaise nima na nini nema jambulanyo kwa tutabie maseto maku nusio na nitungia mubea muno kisese kitu cha Adhiani ni kisese tuchendete kisese tukithukisia na ni notanu mwingi kwithwa mondokeye muthenane wa umundi kwa masitwa nitawa Charles Mawea numete county ya Masako Machako sub county ilembeta na ya Mua South Ward ni mubea niona wimete nema jambulanyo kwa elisa mwithukisia na mwimi uloto edukesie loki itukita nema jambulanyo ni chau na thithwa na mausio meku no sio kwa ekulu yu agroforestry kana nema jambulanyo ni nema ila toyema wa mundu abulanetie indosike bathukanyo akabulania leu olaide mwene tioya leu wa indo na kubanda miti ila ni miti ya matunda alatesa ona miti ya kithekane wiseithia katika nemeno abulaniti sindo sike pathukanio nundu otondu ndiyumbitwe na undu jeilie wisaithia sindo sike pathukanio si lato wiki pathukanio na situnenga ngetha mabinda meke pathukanio ma mwaka nima ino yuka na mausio meke bathukanio nundu chambe ila tuita biodiversity pala kethani mba miti ni wabanda miti kibadhukanio ya matunda oya kithekani ukaidi indo si kibadhukanio na ndwithia katika miunda yitu onala miunda minini kao bala matue o isemu ni ila nini nisi atumika nesa nundu udhui webau oloto na kumia ngetha yaku kila kingi ni wisaithia kethani wabanda kindu ta miti yaku nitwasubia mawethi ululuko ila kwa uambua mbingi miti ino ni mikwisila meine yayo ni tethesia kukwata muthanga ukethio na kwa uambua ila teta runoff muthanga witu yukua ni mulumu na ni kusio na ni kuilenesa kila kingi nuka ukethia muthanga witu ni wasubika na tayu ila waima ubulanetie indo na memea yake bathukanio wakwatapo kuma indoni nucio kaingi ukatungia ulabu paya mundani na ndwithi ya ketha nita fertilizer ndawa ici sumusike wa mundani ni watethesia kusia kuitumia na kingi ni wailia munda waku ona tusamu tutu nini twibata muthangane twita microorganisms ona tamindowe ni undu ni tethesia katika kupindua muthanga ni yetha yimianie na ndino wa nesumu ulatekia miundani kila kingi na chabata muno tiki twita climate change ila wabanda miti mawithi ululukone ala wikala nuka ukethia ni kwaila chambe nitubeba nzebenzio chakeli nitukwata liu oila wasea miti yaku no wakwatangu oila matwasu metika niwethia no moti utunga ingi mundani ukethia miunda yitu ndinoma na ndinatwika mangalata no sio kwa kulyo yu ni miti jeva iloto no vulanya kwa nenge mwithikisa visawa va kwaku na mausio ala mwithikisia muimi na mausio ala muimi unika namo atoise uimi wa kithemba taki ngona utoise va kwaku na sandi kwe kule yu otondo twaisie nema ino yetawa nema ya mbulanio na ye nema ya mbulanio ni mbulanetie indo na miti yeke bathukanio nina miti ya mitunda yeke bathukanio na miti ino na mebanda ninongelete ngongela ibwe yobo ukethia ketha no muimi woka ni wakwata kila nyemwene bandite ngabanda isungwa ngabanda avocado ngabanda ialu ngabanda ibela na maiyo na wasise sindu isio nde onaitola apple o strawberry sindu isio nde si baita olangwata kumabo nundu chambe ni ngwata leumya neu kuma meteneno
chakeli ila nethanela itawa surplus ninukaanga ta ukethia mbesa no nakwata mbesa nini mayilato kila kingi ti ibwiyo iwene basionthe no mbesa sietele kuuta mwemi nini thanisi o ibinda yukite mwemi uloko kaba endewe no muti fulani ulokwenda akwetha tona ukwata ba na chambe ndambo sisia onondo iperformiete ba ndwisaithia aithi ubanda ena kielelo kisio cha undu ukuthikwika mwithukise nikia kana nwende na utetheka kwanzia imwe kana ila ingi leo mwemi amana ata mitela misio na atona kumana ivanda wa ata no sio nundu wekulia yu chambe nambite kubanda miti nyemwene na bauni bonu masiambeu ila ngwata na sia miti ila mbandite ba kuo ila mwemi woka ba chambe ni wamba kusisia kila mbandite na ndimo dhowesia kila ukuthikwetela kuma kwake na kila kitha kikiseo nanda nita mwemi aikua mote kuma ba chambe kindu chonde no mwethelie otondo ando maisa leu ni kana makwate mabina ala meaneu eni thutha cia mwemi chambe aithi ubanda mote wake ni walite kuenza eima ya futi ile square kwa butile na oliku aili cha butile ka butile na nyusu na ende ayosa muthango weyolo aibulania nabo na ende anyithia ekie muti wake muti usu wethi kwekala miti wene ba na ukethia ibinda kwa ibinda aketha na kila wenda kuma masuilo nengove ikia cheni nginya utuko katisi anoane usalucha kutukwa mwithukisya kwa lumile Athiani FM kuma unyai nginya lolotia thakame ya mwithukisya ni Athiani FM kuma umiloni nginya uthuiloni wa sua mitambo ni Athiani FM na kuma ithio nginya isio cia yulu wasia no umwe Athiani FM kuma matani vailovi nginya mavindu mboni usalukelawa ni itho ya Athiani kuma kiima cha kile mambogo nginya simba ile Athiani FM no choki machako kila kitanya kuma mete muonza Kathiani nginya miambani Kitui muti ula munene wivuila wa ninyunyi ni Athiani FM na yukuma ngikunga nginya ngakungutie form ni Athiani FM na sianga likoi ni ngona nguku ngona mbuku na ngona mbui sinu si utethea siata wimini waku wa mbulanio pe kila twita kisungu kwa biodiversity kwa mianema yitu ilana bulania sindu isionthe kila kimwe kiusiula wacho kindete aita ni mwemi ilana ithia mbuku na ithia nguku na ithia mbui na ithia malondu na ithio mabata ilasieka cho kiunebo kou nicho nosa abosu onga indomethenela yaniye na nditunga ingi ba mitini yakwa nditunga ingi mbokani yakwa ndwisaithia mumeosu ni wakwata mabina alama ilete kila kingi ilanenga neki nasio mayo nasio meti nesio wethio ulana wondongia ila indo tikeka ila yetawa kwa kisungu symbiotic relationship ukethia sionthe pe kila kimwe nikiutetheka kumana na kila kingi kwa uasisia ninema mbailu na nema yelato kila kingi kumana na onemaisu ningwata leu kuma indoni ningukwatwa matumbi kuma balabe nguku ningukwata nyama ndikwatwa nyama kuma balabe mbuku ndikwatwa yeia kuma mboine na ndwisa ithia osu abe usaumila bataka ila seingi bamuno nongutwa ingi soko ndikwata ombesa kundu ithia ninima yina lato muno kila kingi oila mbandite miti ino nokuka wise ithia be kila tukwita climate change kusubia mawethio luluko maitu umundi twi watu bande miti na nyemwene na mbito banda miti na ukethia na meja muno na miti ya matunda nundu thina ila kwitwa economic value eka kwitha wi muti ningukwata matunda ningukwata ila twita mune ukesaithia nzebe nonzio na nitha nimweanie na wikombea ni mayo twaisia mbulanyo na ila yakitene itethea siata kukitana mo vindu kwa nzeve na niki nitwaisi ni na ndikatwaisi ila yakitene ino neo nima ya
ila ebinda yokete ka ila twita the future of agriculture ni maya mbulanio enundu wa kusubia mawethi ululuko no twina kila twita food sustainability we say there ithie ene kanye mwene ta mwemi nindona kuketha ngetha ya liu ula umbianiye na ndwe saithia ona mundu longe weba ute na liu ni watu no kukwata liu na wethia kumana na kuthosya nina kwata mbesa kila kingi oyuka oyethia kwa ebinda yuti nzebe ne mbenduku na mbua tunatinda twikwetie kabinda kwa kabinda no toka ukethia mbua timbeanu kou ila tweka kaneka nimeno mbailu ka nimeno ya matukwa nindona kwithwa nye mwene nina liwa kwa wianie na motoi na mundu ungi ukoka no tono kwato liu kuma bau kila kingi wasisia nima ino no nzia ya kusia ucha nundu ila na kwata mbesa nongwitha na ndona kuthoa kila nyemwene ndabandite na kila ndena choba na kingi wa mabinda kwa mabinda no saando make balua kundu isaithia o mundu la woka atinda ba etuko yake no yalika na kwake no kwatetheka nundu no akwata mbesa utono dio kwikondu kwake na indi kila chabata tio kusubia muthango la witu nundu muthango la twa usubia unenga mundu aisanika na ethe na mwailu ka musio ku ona wo muthanga witu nuenda liu na liu one bo na nundu wa mo ala mokito matukune ila tweka ila ikwetwa organic agriculture ka tuima tutekutumia ndawa nuka ukethia ebinda ji kila mundu enda ya kila wese pala chumete kuchambe nyemwene ndiesa mboka na matunda nese pala maumete kundu isaithia uima wako wamwe ni mwiane na ndinanzika kila kingi be ila twita carbon sequestration ka kusubia o mawethi ululuko wesaithia nzebe endhoku ne yakwatwa ne kumana na mete la tubandete ku ila na abanda mete ningwithwa nese nzebe mawethi ululuko ala atwe nimeotethewa kusoba na nzebe nzio nukumana na mete ino tubandite na kingi ndwisaithia neba nyamwene ne mwiane kila kingi tio kwela tukwasia tubande mete na tuisi ya kutema mete ila twita deforestation nikana wisaithia ebinda yukite tiketha na mawethi luluko mailie undunga iwe wombie ntheilie nundu wasisia umundi andu aingi ni matemie mete na matema mete kuituka mangalata na kwatuika mangalata nicho wona ona midudu yingi bie mowauma memea yituma ingi bie nundu yeuma ku yakithekane na atwa nundu kwa ingiwe mete eyoka kuomio ndane kwitu kundu isaithia nitwetha na challenge cha muthemba usu nosio kwa ekolio yeu Oundunya itaumasya metho ulekelione wa mathae mayo kana mumanyiwe ayasubya kalamu Athiani FM tuithia na tukuwete tuibenasya kana kulela kuma masuilo ngove ikia cheni nginya utuko katisi anoane usalucha kutukwa mwithukisya kwa lumile Athiani FM kuma unyai nginya lolotia thakame ya muthikisya ni Athiani FM kuma umiloni nginya uthuiloni wa sua mitambo ni Athiani FM na kuma ithio nginya isio cia yulu wasya no umwe Athiani FM kuma matani vailovi nginya mavindu mboni usalukelawa ni itho ya Athiani kuma kiima cha Kilima Mbogo ginya Simba ile Athiani FM nocho kiima chako kila kitanya kuma mete muonza kathiane nginya miambani kitui mutiola munene wivuila wa ninyunyi ni Athiani FM na yukuma ngikunga nginya ngakungutie form ni Athiani FM ni kwate muimi ni wende na usoma maundu ma wimi wanima jambulanyo na undu waidete kwika kenda nima yaku zithe na utethio utumane waku kwa muimi muthanani wa omundi nundu wa nimeno ya mbulanyo ndona kuthuthia muimi chambe tulike nimane
nundu kumana na nema pe wekwatio pe lato pe ukwati na niwea na tuyaamya nema yitu wisaidia netubulanite sindu sikibathukanio wisaidia ata yu elambua ikeitha yinini kaela kwetha na mbua nini yutamitite no mbandite ba withia yo yendo kiwu kinini na nduono ya laila ya umie la meisia onetha ndisia matunda maingi muno ndie mosia wisaidia ti nema ya kindu kimwe kanela twita monoculture ila na banda mbemba yoka kamboso yoka mbua ya nyiba ya tilika wisaidia ndi kwatangetha ya mbemba lakini kwa mwemi ulo bandite uwithio taneki akabanda kitweria akabanda mayo akabanda metunda na miti ya kithekane yikibathukanio no kwithia ndekosa kila kingi tio kwamya onetha no miti o miti yitu banda miundane kwela ita nitrogen fixing trees miti ta glycidia miti ta o miti yikibathukanio taitae ukesaidia mitisu no withio waindo na ila yeta matua suba ya mondane ne ase ubya meonda yitu kila kingiti miti ya matunda isutu ikolwe nondu mitunda nitunengae mabinya matunda imatunengae mabinya meke bathukanio alatu ukwata kuma meondane yitu na indi ngiminia ndiasia ona liwa withio beila twita afoda trees mwemi akpande sindu sikibathukanio otondu wene mbandite ba no kesaithia ma olato weyolo no seo mwithikise nikia kana ni watetheka kwanzie mwi kana ila ingi thiulua mundu ameukonya nima thiambulanyo nima mwithikise niwaigwa ni kubanda sindu bulanga nito kabanda matunda ukabanda mboka ukabanda mimea mbingi mwithikiso na miti ambaka yambo na mwithikisa bakona ndithia mbuku indo ng'ombe na undu mwithikisa sila na cia munani wa omundi ni kwa jina somo maingi munani wa omundi ala without tesi ende na utu ati ndine wa kutoitwa Facebook wa Adhian FM ifin wasa wito inaito na mani ito ya WhatsApp ni noti monza ina monza ile dandatu ina namba ita SMS ni ina ile kenda ile nyeneta wa Javis kimoyo wanzio kakingita kicha umwegetumi tukwatia nengi wakatano ukite kilungu cha uwemi wiki tumi kwisila mitamboni ya Athiani FM. Athiani FM wasya witu vinya witu.